amasan phat pha ei chanu pathing thang ve in Manipur gamsung bayan se in Laa Deilhen zong aphat chain kain sadok thei pu in di chu ei khe thim deu zong ka ta sanin Manipur gamsung boy na chung chuna boy na amlo hila state danga amhoi lang chutele foreigner hizong le cookie mi pite ale cookie na mi ti ho so sezong boy na chung chuna boy na amlo hila pathinin phat pha ap zevin pathini thangba ovin chuting le pakaya pha in langa Manipur gamsung boy zong le hitya state na amhoi hi in chuting le foreign na amhoi hi in pathinin ema puivin ilanga boina tu ho hi lang alula thale chunga panla ho hi lang ipi hi zong le ama ho adinga thum theina thum pi theina tauna ipan theina wa dele zalen ta igam zong hilo mi gama zalen ta hita hi pathini ho thevin chuting le pathin wa choila is a thevin pathin thu isin thevin pathin thu al til kho thevin chuting le igam sungwa dinga zong itaw thevin ham phawin hita bang phat age analyze vin ha chung pathin avel velin thangwa na ka hin pe in dunya zong hin muntina so pi na ti ho ana za phachana dinga atha bia iktil kho na divin Laa Deilhen khat dunya Ahin sa do dingwa hi in isa do dingwa la chu hi a hi le Neishy Haokip minasa Kahinkho hi kagel ziting tila hi in hi chi mangai phachana dinga hi ema chang chi a dinga ikila divin ti chu team na kahinein chuting le wa chele Deilhen himbol hi a hi le tu le tua Singapore Rosy Phal Kipgen le Chochoi Lhouvum amani na Hindei khen hi in amani chunga song ki pa thu ka hin sein hin thu tam sei talawin wa chele Laa Deilhen Kahinkho hi kagel ziting tila chen sangi Kimme Vaiphei
ba choi lai sa do pathin ni bon chawa ding in pathe bu pi ta hen